салом ба ҳаводорони нашрияи расмии ҷумҳурии тоҷикистон, рӯзномаи ҷумҳурият ва бинандагони азизи мо дар шабакаи ютуб. ҷавонон ҳамчун нерӯи бузург ва созандаи мамлакат эътироф гардида, фаъолияти ин қишри ояндасоз дар ҳама соҳаҳои гуногуни ҷамъият имрӯз назаррасанд. меҳмони мо низ як ҷавони фаъоли қаламбад аст, рӯзноманигори муассисаи давлатии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, инчунин хонандаи доимии матлабҳои рӯзномаи ҷумҳурият, хусусан саҳифаи иттилоотию фароғатии шоми шанбе, Муҳаммади Файзимад мебошад. муҳаммад дар муддати кӯтоҳи фаъолияти эҷодӣ бо пешниҳоди барномаҳои ҷолибу рангин аз мавзеъҳои гуногуни сайёҳии тоҷикистон дар дили бинандагон роҳ ёфта. дар пешбурди фаъолияти ин шабакаи навтаъсис саҳми назараси худро мегузорад. шуморо хушомадед мегӯем ба барнома. чӣ гунае ки ба мо маълум аст, шумо дар баробари кори эҷодии телевизион, хонандаи доимии рӯзномаи ҷумҳурият, хусусан матлабҳои саҳифаи шоми шанбе мебошед. донистан мехостам, ки дилбастагии шумо ба ин саҳифа аз куҷо оғоз гардид? бояд бигӯям, ки дилбастагии ман ба кори журналистика маҳз василаи асосияш ин рӯзномаву маҷаллаҳо мебошанд ва ҳанӯз аз даврони мактабхониам ҳаргоҳе ки падарам ба шаҳр мерафт, рӯзномаву маҷаллаҳоро харидорӣ мекард, онҳоро ман мутолиа мекардам ва ҳамин тавр оҳиста оҳиста шӯълаи меҳри муҳаббат ба рӯзноманигорӣ, ба таҳияи матолиби маводи чопӣ бештару бештар гардид ва ҳамин тавр ҳамин таҳкурсӣ шуд, ҳамин замина шуд, ки ман дар соли 2017 ба муассисаи давлатии таълимии донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Ниҷоти Усмонӣ дохил шудам дар риштаи рӯзноманигорӣ ва тӯли таҳсил низ аз рӯзномаву маҷалла, аз мутолиаи онҳо дур намондам. бо чанде аз рӯзномаву маҷаллаҳо низ ҳамкорӣ доштам ва яке аз рӯзҳо ман бо саҳифаи шоми шанбеи рӯзномаи ҷумҳурият баро омадам ва ҳамин гуна шуд, ки ин саҳифа ба ман хеле писанд омад, зеро дар он матолибе таҳия гардидааст, ки воқеан ҳам хеле муҷиз аст, фарогирандаи ҳама мавзӯъҳо дар хеле кӯтоҳ мавод, яъне бо мазмуни баланд ба таб мерасад ва масъулини ин саҳифа низ мекӯшанд, ки дар ҳар як нашри навбатии рӯзнома ин саҳифаро бо маводҳои хеле хубу ҷолиби диққати хонандагон пур кунанд. минбаъд дар даврони хизмат ҳам ҳатто вақте ки дастаи рӯзномаву ҳафтаномаҳо ба қисми ҳарбӣ ворид мегардид, ҳатман рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон, ҷумҳурият, рӯзномаи худи қушунҳои сарҳадии марзбонро ҳам гирифта мутолиа мекардам. ҳатто аз ҳамхизматони худам, ки дар нуқтаи назорати гузаргоҳ рӯзҳои ҳар рӯзи панҷшанбе бастаи рӯзномаву ҳафтаномаҳо ба қисми ҳарбӣ ворид мегардид, таъкид мекардам, ки ҳатман як нусха аз ҷумҳурият, як нусха аз ҷумҳурият, як нусха аз ҷавонони Тоҷикистон ва як нусха дигар аз рӯзномаи марзбон ҳатман гирифта як тараф монам, ҳатман омада ман мегирам, мехонам. ва ҳамин тавр ҳам шуд, ки ҳар боре ки меомадам ба суроғи рӯзномаҳо, медидам, ки рӯзнома омадааст кайҳое, ба ман хабар надоданду кайҳое рӯзномаро худашон ҳам мутолиа карда истоданд ва ҳатто бо шавқ баъзе аз матолибҳои онро мегуфтанд, чистон ё ин ки муаммо бошад ё дигар хабарҳои ҷолибе, ки барои мо сарбозон ҷолиб буд. аз ҳамин нуқтаи назар бисёр ҳам ба онҳо низ писанд меомад, ба онҳо низ кӯшиш мекардам, ки зиёдтар, ҳарчи зиёдтар аз саҳифаи рӯзномаҳои ҷумҳурият, махсусан саҳифаи шоми шанбе бархурдор гардам. ва ман аз ҳамин сабабҳо шуд, ки ниҳоят ман барои ман яке аз саҳифаҳои дӯстдоштании рӯзномаи ҷумҳурият ин маҳз саҳифаи шоми шанбе. ташаккури зиёд.
از نظر شما مطلب‌های روزنامه در ترغیب معرفت و جهانبینی جوانان چی تاثیر می‌رسانند؟ البته این روزها طور مشاهده میکنیم دولت و حکومت و مخصوصاً پیشوای ملت محترم امام رحمان مخصوصاً با قشر جوان جامعه توجه به نهایت زیاد ظاهر میکنند. برای آنها تمامی شرایط ها را فراهم آورده است، فراهم آوردن برای دانش خود را وسیع نمودن، برای کار و فعالیت کردن در این یا آن سمت‌های مهم جامعه. و روزنامه جمهوریت نیز در این سمت خیلی نقش بزرگ دارد. در صحیفه های این روزنامه در موضوع معرفت جوانان و جهانبینی آنها بسیار مطالب های خوب و سری وقتی و داغی روز حتی بیم خطا نمیکنیم و تر میرسند که فکر میکنم از طرف همه جوانان خیلی خوب قبول میگردد، مطالعه میکنند و حتی به واسطه فکر و اندیشه های خود را نیز در مقاله و موادهای دیگری تحلیلی و فراغتی خود پیشنهاد میکنند. و از طرف دیگر یکی از اهمیت دیگری این مقاله هایی که در موضوع ساحه جوانان به واسطه ربط داشته به حیات فعالیت آنها در اونی که چاپ می شود و تر می رسد، این بالا بردن معرفت مناسبت و حفظ داشتن اکولوژیا، حفظ داشتن پاس داشتن ارزش های ملی و پیش بردن سمت اقتصاد و اجتماعیات، فرهنگ و سیاست جمهوری ما می باشد. تشکر. شما تصمیم گرفتید که بعد از خواندن در روزنامه و تماشای گزارش اقدام پیشگرفته روزنامه جمهوریت دیدن از موضع هفت‌گل برنامه خود را از این موضع تهیه نمایید. بله، واقعا هم چند هفته پیشتر در یوتیوب کانال جمهوریت یک موضوع خیلی جالبی بیم سیاحت داخلی و خوردم. این سیاحت به موضع جالبی سیاحی هفت‌گل شهر پنجکین. در همین زمینه پس از یک هفته یا دو هفته نشر همین مواد در یوتیوب کانال سفر خدمتی ما صورت گرفت به موضع هفت‌گل شهر پنجکین جهت انعکاس پروژه دومین نیمه‌ماراتون کشاد کوهی بخشیده به 32 سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان در سطح خیلی بلندی بین‌المللی برگزار گردید. در آن زیاده از 13 دولت ورزشکاران و هوسمندان نوع ورزش سبک دویدن اشتراک ورزیدند و در برابر دویدن در مسافه 21 از 197 کیلومتری راه‌های ناهموار کوهی نه به هر کس میسر میگردد این گونه مسافه را طی کردن و اون هم در راه‌های ناهموار. خوشبختانه با ورزشکاران تاجیک دست داد که موقع یک را اجرا کنند. و از جهت دیگر این جالب دقت بود که این نیمه‌ماراتون به واسطه در موضع سیاحی برگزار گردید که در آن نمایندگان زیادی وسایل اخباری عامه اشتراک ورزیدند برای انعکاس پروژه آن و فکر میکنم که در پیشرفتی رشد و پیشرفتی ساحه سیاحتی داخلی و سیاحی بین المللی نمود سیاحی ورزشی تاجیکستان یک زمینه استوار مستحکم را هم فراهم می‌کند و ما از همین مسابقه های بین المللی که در آن ورزشکاران از شماره زیادی مملکت‌های خارجی اشتراک می‌ورزند به تاجیکستان می‌آیند. در وقت مسابقه از زیبایی‌های دوشنبه، از زیبایی‌های منطقه‌های سیاحت‌باب و تاریخی تماشاگاه تاجیکستان دیدن می‌کنند، چون با آنها اکسکورسی هم تشکیل کرده می‌شود. آنها هر باری که بعض آنها ما
مصاحب میشویم ابراز می‌دارند که حتما باز به تاجیکستان این مراتبه همچون ورزشگر و همچون سیاح میآیند دیدن میکنند و از اقلیم ما، از مهمانداری ما، از فرهنگ و تمدن هزار ساله تاجیک خیلی هم تأثیرات خوب برداشتند. تأثیراتشان را ابراز می‌دارند با یک خرسندی، با یک خوشنودی و فکر میکنم ما از همین زمینه ها یعنی مساعدت میکنند که باز هم سمت سیاحی تاجیکستان، مخصوصا سیاحی ورزشی در جمهوری تاجیکستان رشد می‌کند. خب واقعا هم امروزها که از سال 2018 این جانب از نقطه‌اش از سال 2017 این جانب مخصوصا کمیته رشد سیاحی تأسیس یافت. از سال 2018 سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شدند. مؤسسه دولتی تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی تأسیس یافت. در زمینه همه همینها تمام وسایل اخباری آمدچی، نشریه‌های چاپی و صوتی و صدایی مملکت وابسته شدند برای معرفی کردن امکانات‌های سیاحی تاجیکستان برای هم سطح جمهوری و هم برای سطح بین‌المللی، هم برای جلب سیاحان داخلی و هم برای جلب سیاحان خارجی. و در این زمینه اقدام پیشگرفته روزنامه نشریه رسمی تاجیکستان جمهوریت خوب است برای انیقترش یک تکانی میبخشد برای باز هم رشد و رونق ساحه سیاحی، مخصوصا ساحه سیاحی داخلی مملکت که فکر میکنم از طرفی علاقه از نشر اولینش از طرف بسیاری از بینندگان قابل قبول گردید، فکرهای خودشان را ابراز داشتند و اگر من بعد نیز هیئت ایجادی روزنامه این اقدام خود را دوام میدادند باز هم بهترین میشد و این هم با همین واسطه میتوانستند که یک سهمی خود را در رشد و رواج ساحه سیاحی مملکت گذاشته باشند. در آینده چه نقشه ها پیشگیری نموده با برنامه های خود برای ترغیب و پیشبرد ساحه سیاحی کشور؟ مدت فعالیت در تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی بنده یک چند برنامه های سیاحی و ورزشی را پیشنهاد نمودم که از آنها این برنامه سیاحی ورزشی در سمت معرفی امکانات‌های سیاحی و ورزشی مملکت از جمله ورزشی کوهنوردی، پیاده‌گردی، ژرانی، اسب سواری، آبی و باز چندین نمودهای دیگری سیاحی ورزشی که در جمهوری تاجیکستان این نمود سیاحت‌ها خیلی هم افضلیت‌های زیاد دارند. امکانات‌های خوب هم هست، امکانات‌های طبیعی. تنها اینفراستراکچور خوب تشکیل کردن در کار برای بازارهای سیاحی، برای پایگاه‌ها، استراحتگاه، آسایشگاه‌ها و دیگر. همین گونه هم برای ترغیب نمودن امکانات‌های سیاحی کوهنوردی تاجیکستان چون می‌دانیم زیاده از 93% جمهوری را کوه‌ها تشکیل دادند. در همین زمینه مخصوص برنامه کوهنوردی تهیه گردید. هر هفته روزهای چهارشنبه پیشکش بینندگان کرده می شود. در این برنامه باید به خطرهای مخصوص سیاحت کوهنوردی که اونجا همراه یک گروه سیاحان داخلی ما با یک خطر تعرضی میکنیم، با اونجا سفر میکنیم، از زیبایی های موضع البته در وقت جریان تهیه برنامه حلاوت میبریم. این زیبایی ها را توسط تلویزیون به تماشابینان انعکاس میکنیم و امروز فکر میکنم بیننده ای که تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی را تماشا میکنند خودش دوزار طبیعت است، چون بیشترین برنامه ها در موضوع سیاحی و سیر و سیاحتی و درباره رشد هنرهای مردمی تهیه کرده میشه. در آینده یک لایحه نو پیشنهاد کردیم به نزدیکی با نام بازرس. این برنامه تحلیلی است. البته نشر اولینش پخش گردید یک دو هفته پیشتر و این برنامه
чун дар сомонаҳои иҷтимоии телевизион ва ҳам дар ютуб канали телевизион ҳам гузошта шуд. аллакай аз рӯзҳои аввал ҳам тамошобини зиёд пайдо кард, ҳам шарҳу эзоҳои худро гузоштанд тамошобинон, бетараф намонданд ва дар он ҷо эҳсос карда мешуд ки аллакай тамошобин ин барномаро хуб қабул кардааст ва мехоҳад ки оянда ин барнома боз бештару бештар пайгирӣ карда шавад ва зиёдтару зиёдтар мавзеъҳои сайёҳии мамлакатамон, яъне ки амун вазъ бештар ин барномаи таҳлилӣ асту вазъи инфраструктураи соҳаи сайёҳии ин шаҳру ноҳияро дар бар мегирад. Барои ҳамин қадар ҳам барои беҳтар гардондани ин вазъ як имконияти хуб, як таконбахш аст ва дар ҳамин шарҳу эзоҳо ҳис карда мешуд инчун бинандагон фикр карданд ин барномаи пурра танқидӣ аст, лекин ин тавр нест. барнома бештар дар заминаи амалии стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи тосоли 2030 ва бедорнамоии ҳисси масъулияти масъулони соҳа мебошад. барои ҳамин қадар ҳам кӯшиш мекунем ки ин барномаро боз ҳам дар оянда пайгирӣ кунем, ба дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳуриямон сафар кунем, аз инфраструктураҳо бохабар шавем, аз вазъашон ва як барномаи хуберо барои тамошобинон пешкаш намоем ва дар бунёди инфраструктураҳо ва дар беҳтарнамоии сатҳу сифати ин иншоотҳои сайёҳӣ саҳми худро гузошта бошем. лаҳзаи муносиб истифода бурда аввалан аҳли эҷоди рӯзномаи ҷумҳуриятро бо фарорасии 32-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрик намуда барояшон пеш аз ҳама рӯзгори осудаву осоишта, муваффақият дар кору зиндагӣ ва дар фаъолияти эҷодияшон бошад қалами бурро, қалами сабз, созанда ва орзу мекунам ки бо нашру таҳияи матолибҳои наву ҷолибу вусъатбахшандаи соҳаҳои афзалиятноку зарурии мамлакатамон самгузор бошанд. ҳамчунин тамоми мардуми шарафманди Тоҷикистонро бо ин ҷашни истиқлолияти давлатии Тоҷикистон фархонда мегӯем ва ба ҳамаи онҳо рӯзгори неку осоишта, саломатию сарбаландӣ ва саодатмандиро орзу намоем. ташаккури зиёд барои як суҳбати хуб. ба шумо низ ҷашни истиқлоли давлатӣ муборак бошад ва мо ба шумо дар оянда муваффақият ва комёбиҳои аз ин ҳам назаррас таманно дорем.